E fifi lavlanga ngai toi whatalo whatu nei tūna ia ole hawauli. Ia ole aso lulu nei i mātou i Samoa. Isi mai lola whaafonga si whapoponga nei o tātou tala mai Samoa. Ile nei fu i afi. Ua whaamaunia mai le tu ina i lalo pe di mautele mtanga luengo leo le tu lango leo su e a Kenneth Committee. Mai de leo asi pole inspector sa iai. Anga i le leo sa tini. Ina ua ia ina mori angai wha o whainga wha la tua. O nei so enga na whaia ina ua tu ua ia committee i lona suia o ni wha mamonga le wha msinonga. Le ana mafua ina wha malolo le tu mau tau sanga o mawai. Pei tai o le asonga fual vai ase nei le ana to e wha whainga luenga inai o ia. O le nei tu langa ana mawhaia na wha maoni na mawhaia na wha maoni a mele a fionga su komisino leo. Ia le a taua Samuel u afumasanga. Sau noale ia taua o le mawhaia na lava mori mau le itua leo wha awawai mo lianga tau soni ngā tu la fono. Mal mafu anga lea na soala upule lava le mta upu tonu lava le mtanga luenga ili pulenga. Whaalia le a taua e wha mori anga o whainga wha ala tua le ana mori ai komiti. Pei tai le asfarile le ana whaia ilana whai unga i toi wha whainga luenga ina le nei leo. Ai tu umai ilano na tu langa mai le leo asi. Anga i le leo sa tini. Whaalia ile anga whaaftai komiti umo whaia mi toi mole nei avanoa e tau tua ai le mtanga luenga e pei una ia whaaftai ai le mtanga luenga. Ile toi talia o ia e ui o le ua tu ina mai ilano na tu langa. Ai o le tu tawa ia teia. O le whaatino lana tau tua mo le atinu. O komiti waloa tau sanga o vea mleo su maananga lue i le tele o tau sanga mo le official lo ia silim tau tau whaamisilonga whaitu maa lo. Sa atua ia o ia i lona suina on whaamaumonga leo e tusa se mta upu. E whaasanga i se tamaa whai pisinisi longa i le atinu le ana molia i le aveta avale o nā. O le temi nei o lea wanga lue le sunga ia komiti i le vaenga o unanga lau tele al mtanga luenga o leo. O lea li isfulfito sanga le ana mori al sisunu fale tusa os fala vilawe le antu lai mai sa andapo e whaapea. Sa ia tutuina i se afia o lo utu skalo ni pensini as tamai le pam pensini sa anapu. Sa mawhaiona tu la i luma le whaamisinonga maulunga i le asunga fua nei. Na maa ue le whaamisinonga i whaapea. Ua mai o na whaia se i fonga le a inga o le tamai titi le nei. I le o na ina le nei pamu pensini. Masatalia e le afionga le li whaipule. Ia lea ana rani po sini. O lea li tala vole ne o pene rose pene weta. Na mawhaiona tu la i luma i tau lumanga mtau tau whaamisinonga maulunga i le asunga fua. Masata tala i o ia i tua ia i inga whapitoa. E lea fionga le tamai tai whaamisino ia nia vaa mata tua tangaloa. O lea nei a li o lo tu la i lea li lo ia Quentin Sawanga. Ai o le tamai tai lo ia lupe matsila i lingo noa atoa. O lo tu la i mai mole i tua leo. E fina wina le nei mata upu. Na maua i mea pu e anta le pampensini le nei ia le li tala vau le nei. Na o atu ma isi tamalo loa i to lua i se daina. A o utu le pensini a le isi tamaloa i se fangu pau. Sa whapea ona tua ia le tutuina le tamatiti le nei o se afianga i ka alone le nei. Ma al mafu anga le na mua i loa le pamu le nei. Sa whaalia na vave ona puna esel te maloa le ana i le fangu pensini. Ma le loli le nei ai whaavave ona alu esel daina le nei mai le pamu i le taimi na muai. Na ta sala i tuale li tala vole nei a pene weta ia inga i tuina atu maona pepa malanga i le restala ma ia saini le ofisa leo i pautasi i aso whare le uma. O se ilo ilonga lea wafo e pe ona lui na i le malo si anga le fonga fetala i e tolo po a i se whaatautua ino sui le whaatautua ino sui tamai ta i e toa lua mo le pale bene. Ia li male manua lofa tu a ufa anga se ali isa po feangi ai. Ua fofua ina nei mo le aso atai au. I le mai ai o whainga palo tala i ti sanga va ai e tuso al wha avai i a tinane i e toa lua. E wha atoa i ele se fulu pasene o tama i ta i pale mene. Pe i ta ina te ena le fionga le fonga fitala i al mauta. Ia papali i li o ta eo mo se pa. E lua mta upo ese a nga i le sofia ino sui tama i ta i al pale mene pe ona fonga ina i luma o lana fionga al wha amsino sili. I le matanga le nei vai aso. E au fia i male mta upa pe ona whaulu ina i tamai ta ilo i asinia i a taula papa Brenda hitha latu. E winga i le tālo sanga te te e se tasi o sui tamai ta ina ta mo e whainga palota. I ato o mata nora leota.
e fesilingi ai le sofia ino di male manu ma fa ngase andi e fa anto e eris full percent o te mai tai pale mene na sau no la fionga fa msina siri asa tiusi mativa perse o mata o pu mai e te tauna vave ona fa tau tai ma o le ala lea o tui na tuai mo se ilo ilonga i le aso atai au i le tu lai se fulu o le tamai tai ilo ye ya le lani ta mati le olo tu lai mo le fonga fitalai le asa ia ta wa mai ona faila ina la tau suinga i vaenga o mo le la tau talu sanga tustusia ina ia fa atalia i le fa i unga le fa msino ngai talu sanga e pe ona faila ina i to amata o le tala muli o whaamani a mai e le fionga le tamaitai pāle mi a fia mena a minta a whalto fia lo i o sili manai weta Juna Solomona e a vea mapule le malai vaa lele. So no fia meo le neto finga e mole i stol sau sanga e pe on pāsia le ka peneta le vai so umawai. O le tau sanga i lua a fesfulu iwa. Lea nau lua i to fia i sili manai i le neto finga. I lalo na ta inga fa ofisa sili na mawhai ona fa amawina se polo fiti tele. Fa le tausanga le pulenga mlai va lele 5 miliona. I le tausanga fa le tupe. Lua fes fulu iwa lua fe lua se fulu. E tu sa o pepa o fa amtalanga lo ta waio sili manai na vea masui pulen mlai va lele. Mai le tausanga i lua fes fulu lua. Se ia o mai lava ina ua tō fia le tausanga i lua fes fulu iwa. E a vea ma ofisa sili o pulenga. O nisi o ngasa awai ia sili manai e au fia ia o ngata awai Singapore. I tūlanga tau pūlenga o malai waa lele. Male wha foenga o whi malanga inga i malai waa lele. Whafunga anga lea tinu ai maise o tātou paanga masani a Law Bay. I o se te pana e ala i tātou tala mai sa moe pei o na iai fo nea so lulu. Ia o tūlanga pe o nisilingi ai pe ale tala lata mai o tātou tangatai a o fie wha mai. Ia ele i toi au mai alawa se update masano le alawa tu mau le valu tangata. Ia au lo tuina mai fautuanga malos. Le mamalo se tātou atunu e tautua nai a wane i whaatala le whaonga ino tali fonga ino whang whaitele. Ia e mai se o le mita whaatulanga ina 2 mita. Ia le mamau whaatulanga ina ino whang whaitele. Paulea ia o se update mai le health. E pei o na tuufisile fo inisi ia o te masalo. Ia o lo whangia lava le atua o le maua i lava le valu lea. Tālusia ia ngata i nā tātou cases e pei o na toi maua foi. Ia au sa ponga na tātou telefon fa manuia na tuai fuanga le nei fo ia fiafi tātou toi whailoa i sa so i luma e mo te mine. God bless, tō whasoi fo.